الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت مكة؟ كيف كانت جزيرة العرب؟ Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Seperti biasa, beliau hafizahullah taala membuka kajian kita pada kesempatan kali ini dengan sebuah muqaddimah yang dinamakan dengan khutbatul hajah, yang tentunya mengandung tentang ujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah muqaddimah beliau sampaikan, beliau bertanya kepada antum semua, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Azza wa Jalla, bagaimana dahulu kondisi kota Makkah? كانت مكة عند الكعبة حول الكعبة الأصنام. Dahulu kota Makkah, tepatnya di sisi-sisi Ka'bah itu masih banyak sekali berhala-berhala. يصنع الشرك الأكبر عند الكعبة. Orang-orang Arab terdahulu mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla, berbuat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla di samping Ka'bah. البنات إذا أحد من أهل مكة ولد له بنت يدفنها وهي حية، يضعها في قبره ويرمي عليها التراب. Di antara kebiasaan bangsa Arab yang lain, dahulu apabila mereka karunia berupa seorang anak wanita, mereka akan mengkuburkannya hidup-hidup. شرب الخمور. Tersenyap sekali kemungkaran-kemungkaran yang dahulu pernah terjadi dalam tubuh bangsa Arab. في عام يسمى عام الفيل. Sampai tiba saatnya sebuah tahun yang dinamakan dengan tahun gajah. أبرهة أراد أن يهدم الكعبة. Pada waktu itu ada sebuah raja yang dinamakan dengan Abrahah. Dia hendak menghancurkan Ka'bah. وخرج في جيش عظيم ومعه الفيلة. Ketika itu dia telah mempersiapkan pasukan yang sangat besar dengan bala tentara yang dilengkapi dengan gajah-gajah yang cukup besar. Allah subhanahu wa ta'ala حمى هذا البيت من أبرهة وهذا الجيش العظيم الذي كان معه الفيل. نعم. Namun takdir Allah Subhanahu wa taala berkata lain. Allah Azza wa Jalla melindungi Ka'bah dari niat buruk dan keinginan bengis Raja Abrahah. في هذا العام ولد النبي صلى الله عليه وسلم. Sampai Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Abrahah dengan bala tentara Allah, dan di tahun ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. ولد من أبوين من نكاح صحيح، زواج. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dari kedua orang tua yang memiliki hubungan pernikahan yang sah. من أشرف الناس نسبا عليه الصلاة والسلام، ينتسب إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. Tidak hanya itu, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok seorang yang memiliki nasab yang mulia. Beliau memiliki garis keturunan sampai Nabi Ibrahim al-Khalil alaihi salam. نشأ عليه الصلاة والسلام نشأة صالحة بعيدة عن الشرك، لم يسجد قط لصنم. Nabi sallallahu alaihi wasallam tumbuh dewasa di bawah pengawasan Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sujud untuk berhala sekalipun. كفار مكة كانوا يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم يصفوه بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. Lebih dari itu, para penduduk kufar dari kota Makkah, mereka memberikan gelar-gelar terbaik untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberikan gelar sebagai orang yang jujur. قبل البعثة وضع عليه الصلاة والسلام عندما كفار مكة جددوا بناء الكعبة، كان من المناقب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي وضع الحجر الأسود في مكانه. Ketika proses pembangunan Ka'bah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, orang-orang kufar Quraisy mempercayakan peletakan batu Hajar Aswad di tempatnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan kemuliaan tersendiri bagi beliau. تزوج بخديجة رضي الله عنها.
Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. لم يتزوج عليها عليه الصلاة والسلام. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menikah untuk kedua kalinya ketika beliau berada bersama Khadijah. وخديجة رضي الله عنها كانت تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم للعبادة لأنه كان قبل البعثة يعبد الله سبحانه وتعالى على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha, Khadijah radhiyallahu anha sebagai seorang istri yang salehah memberikan waktu yang sangat besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan ibadah kepada Allah azza wajalla. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan ibadah sebelum beliau diutus di atas ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. يخرج إلى غار حراء يتحنث يتعبد الله سبحانه وتعالى يتأمل في مخلوقات الله. Dan bentuk ibadahnya pada waktu itu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki gua Hira dan beliau berdiam diri di gua Hira tersebut untuk merenungkan ciptaan-ciptaan Allah azza wajalla. نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي في غار حراء وأول ما نزل عليه من القرآن الخمس الآيات الأولى من سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, turunlah malaikat Jibril datang untuk menyampaikan wahyu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wahyu yang pertama kali diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. انقلب عليها أهل مكة على النبي صلى الله عليه وسلم. Pada saat itu para penduduk kota Makkah merubah sikap mereka kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 180 derajat. كان يقول عنه الصادق الأمين أصبح يقول عنه كاذب وساحر. Yang dahulunya para penduduk kota Makkah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah gelar orang yang jujur, setelah beliau diturunkan wahyu kepadanya, akhirnya penduduk kota Makkah menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebutnya dengan seorang penyihir dan juga pendusta. أول من تبع النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. Orang yang pertama kali beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan lelaki adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. ومن النساء خديجة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. Dan dari kalangan wanita adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tercinta yaitu Khadijah radhiyallahu anha. ومن الصغار الأولاد علي رضي الله عنه. Adapun dari kalangan anak-anak maka orang yang pertama masuk ke dalam agama Islam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. ومن العبيد بلال رضي الله عنه. Sementara dari kalangan budak yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam adalah Bilal radhiyallahu anhu. تتابع الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. Setelah itu wahyu dari Allah azza wa jalla turun temurun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، دعوة سرية ودعوة جهرية. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi dan yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan. وقبل الهجرة وبعد الهجرة إلى المدينة. Dan dakwah beliau tentunya berjalan baik itu sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمستضعفين في مكة أن يهاجروا إلى الحبشة، والهجرة إلى الحبشة تنقسم إلى قسمين، الهجرة الأولى والهجرة الثانية. نعم. Ketika kaum muslimin merasa tertindas di kota Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan orang-orang muslim yang orang-orang lemah dari kalangan kaum muslimin untuk hijrah ke kota Habasyah. Dan hijrahnya kaum muslimin ke kota Habasyah bagi menjadi 2, hijrah yang pertama dan hijrah yang kedua. نعم. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بثبات، لم يحد عن هذا الطريق، دعا إلى الله وصبر عليه الصلاة والسلام على ما يلقى من الأذى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. Pada saat yang cukup pelik yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak goyah sehingga
beliau tidak berpaling dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru hatinya tetap tegar untuk berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan agama Islam. وكان يعرض نفسه عليه الصلاة والسلام على القبائل التي تأتي إلى الحج. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan agama Islam kepada para jamaah haji yang datang ke kota Makkah pada waktu itu. وجاء الأنصار. Dan datanglah orang-orang Ansar. الأوس والخزرج. Dari kabilah Aus dan kabilah Khazraj. وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا هاجر إليهم إلى المدينة نصروه عليه الصلاة والسلام ودافعوا عنه. Dan orang-orang Ansar ini mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah baiat yang isinya adalah bahwa ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, mereka semuanya berjanji bahwa mereka akan menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membela dakwahnya. Qabla al-hijrah bi 3 sinin, sebelum hijrah, tepatnya 3 tahun sebelum beliau hijrah, usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Baitul Maqdis, Filistin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perjalanan Isra dari Makkah ke Filistin. Wa urija bihi min Baitul Maqdis ila as-sama'i as-sabi'ah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu sebuah kejadian yang dikenal dengan Mi'raj, dari Baitul Maqdis ke langit yang ke-7. Furidat alaihi as-salawat al-mafruḍah al-khams. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu. عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وأخبر قريش بأنه في ليلة ذهب إلى بيت المقدس ورجع، لم يخبرهم أنه عرج به إلى السماء، كذبوه عليه الصلاة والسلام. عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء والمعراج إلى مكة، أخبر قريشا بأنه عليه الصلاة والسلام في ليلة ذهب إلى البيت المقدس ورجع، دون أن يخبرهم أنه عرج به إلى السماء السابعة، كذبوه عليه الصلاة والسلام. Baik, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah pelaksanaan Isra dan Mi'raj, di saat beliau kembali ke kota Makkah, tentunya kabar tentang Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu tersebar di tengah-tengah penduduk kota Makkah. Namun mereka tidak mempercayai hal itu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. كذبوه عليه الصلاة والسلام. Nabi sallallahu alaihi wasallam didustakan oleh mereka. وذهبوا لأبي بكر رضي الله عنه. Kemudian mereka mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu. قالوا نحن نضرب يعني نسافر من المدينة إلى بيت المقدس في شهر، هذا أقل مدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه ذهب ورجع في ليلة. Mereka mengkabarkan kepada Abu Bakar, kita saja kalau seandainya hendak pergi ke Baitul Maqdis, kita menghabiskan perjalanan sekitar 1 bulan. Sedangkan Muhammad, maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, melakukan perjalanan dari kota Makkah ke Baitul Maqdis hanya dalam 1 malam. بعض من أسلم ارتد بهذه القصة، لم يصدق وارتد، نسأل العافية والسلام. Ketika kisah ini tersebar, ya, di tengah-tengah bangsa Arab, ada segelintir orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam, akhirnya mereka murtad kembali, ya, dari agama Islam. Abu Bakar radhiyallahu anhu qala أهو قال هذا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه ذهب ورجع في ليلة؟ قالوا نعم. Namun sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu berbeda dengan kebanyakan para penduduk kota Makkah. Kata beliau, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa beliau telah melaksanakan perjalanan dari kota Makkah ke Baitul Maqdis dalam 1 malam, maka beliau telah jujur. Qala law qala hadha la sadaq, ana usaddiq an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Min hadha al-yawm luqib Abu Bakar radhiyallahu anhu bis-siddiq. Kata Abu Bakar, jika seandainya hal ini benar-benar dikatakan oleh Muhammad, maka perkataannya adalah jujur dan saya membenarkan perkataan beliau.
dari sini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diberikan gelar dengan As-Siddiq. ثم بدأ الصحابة يهاجروا من مكة إلى المدينة حتى الذين كانوا في الحبشة رجعوا إلى المدينة. نعم. Kemudian ya, setelah kejadian ini banyak dari kalangan kaum muslimin melaksanakan perjalanan hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Bahkan sebagian kaum muslimin yang hijrah ke kota Habasyah, mereka akhirnya juga ikut berhijrah ke kota Madinah. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه من مكة إلى المدينة. Setelah sekelompok dari kalangan kaum muslimin hijrah ke kota Madinah, setelah itu Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. وبدأ أهل النفاق نسأل الله العافية والسلامة، بدأ عدو جديد يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم غير الكفار، أهل النفاق نسأل الله العافية والسلامة. نعم. Setelah Nabi SAW hijrah atau dalam perjalanannya hijrah ke kota Madinah, mulai فكنية النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم. Yang pertama adalah nama anak beliau adalah Al-Qasim, dan dengan Al-Qasim ini beliau diberikan kunyah dengan kunyah Abul Qasim. وإبراهيم. Yang kedua Ibrahim. وعبد الله. عبد الله هذا يلقب بالطيب الطاهر. Anak Nabi SAW yang bernama Abdullah diberikan gelar dengan At-Tayyib dan At-Tahir, yang baik dan yang suci. 3 ذكور. 3 anak laki-laki. و4 إناث. Dan 4 anak perempuan. زينب. Yang pertama Zainab. ورقية. Kemudian Ruqayyah. وأم كلثوم. Lalu Ummu Kulthum. وفاطمة. Dan setelahnya Fatimah. هؤلاء ال7 ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. Dan ketujuh anak Nabi SAW meninggal dunia di masa Nabi SAW masih hidup. إلا فاطمة رضي الله عنها ماتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة 6 أشهر. Kecuali Fatimah radhiyallahu anha, beliau diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla setelah sepeninggal Nabi SAW kurang lebih sekitar 6 bulan. أهم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. Peperangan Nabi SAW yang paling penting yang pernah dialami oleh beliau. بدر. Peperangan Badar. وأحد. Perang Uhud. والخندق. Perang Khandaq. وتبوك. Perang Tabuk. وحنين. Perang Hunain. وفتح مكة. Pembukaan penaklukan kota Makkah. نعيد من جديد معلش. الأول بدر. Yang pertama perang Badar. بقي معنا السابع خيبر. نعم. Yang tadi telah kita sebutkan sampai yang نعيد. ke-6. ما في إشكال. Baik, kita ulangi. بدر. Yang pertama perang Badar. وأحد. Yang kedua perang Uhud. والخندق. Perang Khandaq. وخيبر. Perang Khaybar. وتبوك. Perang Tabuk. وحنين. Perang Hunain. وفتح مكة. Dan penaklukan هذه kota أهم Makkah. الغزوات. Dan penaklukan kota Makkah. Ini adalah 7 peperangan Nabi SAW yang terpenting dalam masa hidupnya. كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يصنع فيها؟ Di setiap peperangan Nabi SAW, coba bayangkan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. لا يقتل النساء. Beliau tidak pernah membunuh para wanita. ولا الأطفال. Tidak pernah menghabisi anak-anak. ولا الشيوخ. Dan tidak juga memerangi orang-orang yang sudah tua. ولا المرضى. Dan juga tidak memerangi orang-orang yang sakit. ولا العباد. Dan orang-orang yang rajin ibadah juga tidak diperangi oleh beliau. ولا المجانين. Dan orang-orang gila juga tidak diperangi oleh beliau. بل لا يقاتل الكفار حتى ينذرهم حتى يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. Bahkan lebih dari itu, baginda Nabi SAW tidak memerangi orang-orang kafir sampai Nabi SAW memberikan peringatan terlebih dahulu kepada mereka dan mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama إذن Islam. هو عليه الصلاة والسلام لم يقاتل الكفار حتى يقتلهم، لا، قاتلهم رحمة بهم، أراد أن يدخلوا في دين الله. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW ketika memerangi orang-orang kafir bukan semata-mata untuk memerangi mereka dan membunuh mereka. Nabi SAW memerangi orang-orang kafir. Ini adalah bagian dari rahmat dan kasih sayang Nabi SAW agar mereka diberikan rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. عدد القتلى في كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يتجاوز 1000 قتيل.
ما من الكفار لم يتجاوز 1000. هذا في الحرب العالمية ممكن في ثانية واحدة قتلوا هؤلاء. نعم. Di semua peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang terbunuh dari kalangan kufar, dari orang-orang kafir itu tidak lebih dari 1000 pasukan saja. 1000 pasukan ini kalau sekarang di peperangan era masa kini, tentunya sangat mudah sekali mereka dihabiskan, mungkin dalam 1 detik atau 1 menit saja. إذن هذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. Inilah sekelumit tentang sejarah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. لابد أن ندرس السيرة. Kita harus mempelajari sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. حتى نسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. Tujuannya adalah agar kita bisa berjalan di atas jalan yang dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tempuh. ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. Kita bisa membela baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. حتى نقتدي به عليه الصلاة والسلام. Agar kita bisa menjadikan baginda Nabi sebagai panutan kita. لابد أن نكون كما كان الصحابة رضوان الله عليهم. Seharusnya kita berusaha untuk mengambil sikap sebagaimana dahulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sikap. النبي صلى الله عليه وسلم بشر يلحق ما يلحق البشر. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manusia, maka beliau bisa saja diuji oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana manusia umumnya. عبد لا يعبد عليه الصلاة والسلام. Beliau adalah seorang hamba yang tidak disembah. ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. Seorang utusan Allah yang tidak boleh didustakan. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما صنع في المدينة ماذا صنع؟ Coba bayangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sampainya di kota Madinah, apa yang beliau lakukan? أول شيء تفكر فيه إذا سافرت وخرجت من بلد إلى بلد آخر تفكر في ماذا؟ Ini juga pelajaran bagi kita. Ketika kita melaksanakan perjalanan jauh dari sebuah kota ke kota lain, harusnya kita pertama kali yang kita pikirkan adalah apa? تفكر في بناء بيت صحيح؟ Sebagian orang berpikir bahwa yang paling penting adalah berusaha untuk membangun sebuah rumah, benar? أول شيء صنع النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى المدينة بنى أول مسجد في الإسلام مسجد قباء. Berbeda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di kota Madinah, pertama kali yang dipikirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membangun masjid. Dan masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah adalah Masjid Quba. ثم بعد هذا بنى بيت؟ لا، بنى المسجد النبوي. Apakah setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun rumah? Tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid yang kedua, yaitu Masjid Nabawi. بعد هذا بنى قصر. Setelah itu semua, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun istana? لا. Tidak. حجرة. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya membangun rumah atau kamar. متر ونصف في متر ونصف. بيت النبي صلى الله عليه وسلم متر ونصف في متر ونصف. Yang ukuran kamar baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya 1,5 meter kali 1,5 meter. هذه الطاولة أكبر من بيت النبي صلى الله عليه وسلم. Meja ini boleh jadi lebih besar daripada kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. كان إذا أراد أن يصلي وعائشة نائمة رضي الله عنها لا يوجد مكان يسجد، لابد ترفع رجليها حتى يسجد. Dahulu ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak melaksanakan salat di kamarnya, dia tidak mendapati tempat untuk sujud sampai beliau harus meminta Aisyah untuk menepukkan kakinya terlebih dahulu, kemudian beliau baru bisa sujud. إذا معناه ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم؟ Apa yang kira-kira diinginkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? يريد الدنيا؟ Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan dunia? لا والله. Tidak, demi Allah. أراد الآخرة وعلم أن هذه الدنيا دار ليست بدار مقام، دار سفر مرتحل لا يبقى فيها. Beliau hanya menginginkan balasan di akhirat karena beliau tahu betul dan beliau meyakini bahwasannya dunia ini bukan tempat untuk terus berpijak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari bahwa dunia ini adalah sebuah tempat yang menjadi sebuah tempat untuk berpindah, untuk pergi dari dunia ini ke negeri kampung akhirat. وبعض الناس عندنا في هذه الأيام يتمنى ويظن أن هذه الدنيا جنة.
Berbeda dengan kondisi kebanyakan orang saat ini. Dia berangan-angan membangun ini dan itu, seakan-akan dia merasakan bahwasanya dunia ini adalah surga. مات النبي صلى الله عليه وسلم. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhirnya diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. لأنه بشر يلحق ما يلحق البشر عليه Beliau الصلاة. adalah seorang manusia biasa, maka beliau ditimpa oleh kematian sebagaimana manusia secara umumnya. ترك الأمة على بيضاء نقية ليلها كنهارها، يعني الدين هذا واضح وضوح الشمس. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan umat Islam di atas cahaya yang sangat terang benderang. Semua telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. لا يزيغ عن هذا الدين نسأل العافية السلامة إلا هالك. Tidak ada yang berpaling dari agama yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan dia pasti binasa. الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ينجو. Adapun orang-orang yang berusaha untuk mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pasti akan selamat. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرة عليه الصلاة والسلام، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. Akhir kata beliau memohon dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu, sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di tempat ini, semoga Allah kumpulkan kita kembali bersama Nabi tercinta kita di surga Firdaus yang tertinggi. Beliau juga memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran terbaiknya untuk antum semua yang ada di sini. نعم. أمامك. Yang di depan yang pegang HP. تليفون. HP-nya boleh dibawa ke sini. تعال. HP تعال. boleh dibawa ke sini. تليفون. آيفون. ها ما مشكلة. اغلق. Ditutup HP-nya ya. جزاك الله خير. نعم. اجلس هنا. Di sini duduknya, akhi, duduknya di sini, duduknya di depan. نعم. في سؤال؟ Ada pertanyaan, jika ada yang ingin bertanya silakan. نعم. وعليكم السلام. Allahumma amin. Tolong jelaskan perbedaan antara kelebihan Rasulullah dengan diangkatnya dia sebagai Rasul dengan surat Al-Alaq ayat 1 dengan perrasulan beliau dikeluarkan kepada Mudaththir ayat 1-7. يقول اذكر لنا يعني الفرق. النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه وهو رسول يا أيها المدثر، وأول ما نزل عليه وهو نبي اقرأ باسم ربك الذي خلق. أول سورة المدثر أول سورة علق. نعم. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi seorang nabi dengan diturunkannya 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, dan beliau diutus oleh Allah Azza wa Jalla menjadi seorang rasul dengan diturunkannya ayat-ayat pertama dari surat Al-Mudaththir. نعم. فهو نبي ورسول عليه الصلاة والسلام. Ini menunjukkan bahwasanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi dan juga seorang rasul. نعم. يوجد سؤال؟ سؤال؟ Pertanyaan yang lain? نعم شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Sekarang untuk Rasulullah itu yang mempunyai keturunan yang anda tahu kan ada Fatimah mempunyai 2 putra, Hasan dan Husain. Itu aja pertanyaannya. Dari Hasan dan Husain itu kita Indonesia umumnya kita kenal dengan Habaib. Habaib itu orang Indonesia bilang turun dari Nabi. نعم. Soalnya dari Hasan dan Husain.
Apa itu? خذ أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم حسن إلا والحسين. من فاطمة، وفاطمة لها حسن وحسين. نعم. ايش فيه؟ الآن يعني أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلا من فاطمة، وفاطمة لها ابن حسن وحسين. طيب. والآن من أولاد حسن وحسين ما يسمى عندنا بالحبائب. هل هذا صحيح؟ الحبائب يعني الذين لهم نسب بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ايش المشكلة؟ هل هذا صحيح؟ هذا هو السؤال فقط. لكن آل البيت، أهل البيت، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم بني هاشم ومواليهم، كل من ينتسب إلى هاشم. ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keturunan dari Bani Hashim dan juga orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada Bani Hashim. ومواليهم يعني من لهم الولاء، يعني كانوا عبيد عند بني هاشم ثم اعتقوهم أصبحوا الولاء لبني هاشم. Dan juga para budak dari kalangan Bani Hashim yang dibebaskan oleh Bani Hashim, yang mereka akhirnya menyandarkan wala mereka kepada Bani Hashim. وأمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هم من آل البيت Dan juga masuk dalam بنص القرآن. masuk juga dalam ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini disebutkan secara tegas di dalam Al-Quran. وكذلك هم منهم الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة. Di antara ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Hasan dan Husain, yang keduanya merupakan pimpinan ahli surga. هل نعبد الحسن والحسين؟ Namun pertanyaannya, apakah kita harus menyembah Hasan dan Husain? هل الحسن والحسين رضي الله عنهما أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ Apakah Hasan dan Husain jauh lebih baik daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? هل أهل السنة يحبون آل البيت؟ Apakah ahlu sunnah mencintai ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? والله نحبهم، وهؤلاء الرافضة لا يحبون آل البيت. لو أحبوا آل البيت كان أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأحبوا من أحبه النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان. Kata beliau, demi Allah, orang-orang Rafidhah yang mereka mengaku mencintai ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebetulnya mereka tidak mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak jujur dengan kecintaan mereka kepada ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya mereka jujur, kecintaan mereka itu benar kepada ahli bait, niscaya mereka akan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan masuk di dalamnya adalah para sahabat, dan pimpinan mereka adalah Abu Bakar dan Umar. بل سموا رافضة لماذا؟ Bahkan الشيعة orang-orang Syiah dinamakan dengan Rafidhah. Kenapa? لأنهم رفضوا وردوا زيد ابن علي بن الحسين رضي الله عنه عندما سألوه عن أبي بكر وعمر قال هما وزيرا جدي أي النبي صلى الله عليه وسلم فرفضوه، ولهذا سموا رافضة. Rafidhah dinamakan dengan Rafidhah, atau orang-orang Syiah dinamakan dengan Rafidhah karena mereka menolak jawaban dari Zaid ibn Ali radhiyallahu anhu ketika Zaid ibn Ali ditanya tentang Abu Bakar dan Umar. Zaid ibn Ali mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar adalah kedua perdana menteri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini tidak bisa diterima oleh orang-orang Rafidhah. Dengan ini mereka dinamakan Rafidhah. يسبوا أمهات المؤمنين، Mereka menghina dan melecehkan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. يتكلموا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، في عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. Bahkan mereka berani berbicara dan mencela kehormatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mencela Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan istri baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. والله نبرأ إلى الله مما يقول الرافضة. Demi Allah, kita berlepas diri dari apa yang dilakukan dan dikatakan oleh orang-orang Rafidhah. والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى وفق ولاة الأمر في هذه البلاد. أسأل الله لهم التوفيق والسداد بأنهم يعني ينصرون
سنة النبي صلى الله عليه وسلم وينصر السنة. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم التوفيق والسداد يا رب. Kata beliau, dan alhamdulillah segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang telah menjadikan para pemimpin negeri ini mereka termasuk dari orang-orang yang membela sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, saya memohon kepada Allah Azza wa Jal semoga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan taufiknya kepadaku dan kepada mereka. Naam. Soal. Pertanyaan yang lain silakan. Auqa. Naam. Amin. Anak punya pertanyaan, apakah ada hukuman bagi orang yang meninggalkan sunnah dan mengerjakan sunnah? لا يمكن أن المسلم يأخذ بعض السنة التي يريد والتي لا يريد لا يأخذها، لا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. المسلم لابد يسلم لأمر الله سبحانه وتعالى ويأخذ كل شيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أخذ شيء وترك شيء هذا لا يعني أنه يكفر، لكن نقول لابد نحذر ونقول على خطر عظيم أنت. نعم. Kata beliau, seorang muslim tidak bisa seenaknya mengambil sebagian sunnah dan meninggalkan sunnah yang lain. Karena Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk mengambil sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara totalitas, secara keseluruhan. Bahkan Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, "Fala wa rabbika la yu'minun." Demi Tuhanmu wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya mereka tidak beriman hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, sebagai pemutus dalam permasalahan-permasalahan yang mereka perselisihkan. Thumma la yajiduna fi anfusihim harajan, kemudian mereka tidak mendapati perasaan tidak menerima di dalam hati mereka terhadap keputusan yang engkau putuskan. Bahkan lebih dari itu, hendaknya mereka berserah diri dan pasrah dengan apa yang engkau putuskan. Maka ya, seorang muslim ketika mengambil sebagian sunnah dan meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain, tentunya tidak kita hukumi sebagai seorang kafir. Namun kita tetap menasihati dia dan mengingatkan dia bahwa di antara ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita mengambil sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara keseluruhan. Anta ud'u Allah an yaj'alak muttabi' li hadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Anda harus meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu sebagai orang yang meniti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal bi kull ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau niatkan di dalam hati Anda, Anda niatkan di dalam hatimu untuk mengamalkan semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tasta'in billah. Dan meminta pertolongan kepada Allah. Naam. Pertanyaan yang lain? نعم. أوقف. نعم قم. أي نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان الجماعات وما وصية كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وما هي الوصايا الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه dengarkan. الصلاة وما ملكت أيمانكم. يعني أوصى بالصلاة. نعم. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara wasiat beliau adalah hendaknya berusaha untuk menjaga salat. وأوصى بملك اليمين من العبيد وكذلك أوصى بالنساء خيرا.
Beliau juga memberikan, atau di antara wasiat beliau hendaknya kaum muslimin memberikan perhatian terhadap para budak dan juga memberikan perhatian lebih kepada kaum wanita. ونهى عن اتخاذ القبور مساجد. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk menjadikan kuburan, untuk menjadikan masjid sebagai kuburan. حذر من الشرك. Beliau juga memperingati umatnya untuk menjauhi kesyirikan. أمر بالتوحيد. Beliau memerintahkan untuk mentauhidkan Allah. أمر عليه الصلاة والسلام بأن نتمسك بسنة عليه الصلاة والسلام بكل ما أعطانا الله من قوة. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekuat tenaga. نعم. غيره. Ya, itu adalah wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan jika sana ada pertanyaan yang lain. السنة كلها وصايا للنبي صلى الله عليه وسلم. Kata beliau, tambahan penjelasan bahwa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya adalah wasiat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. نعم. وأنت سؤال تسأله أو أنا؟ هو يسأل. أنت محامي؟ Antum pengacara? أنت محامي؟ ها معك بطاقة محاماة؟ تعمل في مكتب محاماة؟ هو يسأل. بسم الله قم. Biarkan dia yang berbicara. قم. Biarkan saudara antum yang berbicara. Kalau seandainya pertanyaannya punya dia, biarkan dia yang berbicara. طيب هات السؤال. طيب تفضل. نعم. هذا الشيخ يستنصر أولاد الحسن والحسين من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. تعال 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 تعال. نعم محامي. تعال تعال هنا. خلاص. نعم اجلس هنا. ايش بهم؟ قل. أولاد الحسن والحسين هل يعتبر من أولاد من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. وإذا كان مع موقفنا تجاه أهل البيت. Kata beliau, ya, keturunan Hasan dan Husain adalah dari ahli bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sikap kita terhadap ahli bait, وسط. kita harus mengambil sikap yang ideal, yang لا tengah. نعبدهم Kita tidak berlebihan sehingga menyembah mereka. ولا نسبهم. Dan kita juga tidak boleh mencela mereka. نحفظ فيهم حق الإسلام وحق القرابة للنبي صلى الله عليه وسلم. Ada dua hak yang harus kita jaga terhadap mereka, yaitu adalah hak Islam karena mereka adalah kaum muslimin dan juga hak kekerabatan mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. هل يعبد النبي صلى الله عليه وسلم؟ Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh disembah? يعبد النبي صلى الله عليه وسلم؟ Apakah Nabi sallallahu boleh disembah? إذن حسن وحسين من باب أولى. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh disembah, maka Hasan dan Husain harusnya jauh lebih utama untuk tidak boleh disembah. هل يمكن نسب آل البيت؟ لا والله. Apakah boleh kita mencela mencela ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam? Demi Allah kita tidak boleh mencela mereka. نعم. خلاص. نعم. قرب شوية. Coba. نعم. Hah? Menyembah kuburan apa? Oh, dia tidak salat. Menyembah kuburan tidak salat. قرب شوي. نعم. Duduknya maju lagi. هل يوجد زمن النبي صلى الله عليه وسلم شيعة روافض؟ Apakah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang Syiah? لا. يوجد صوفية؟ Tidak ada. Apakah ada orang-orang sufi di zaman Nabi? يوجد؟ لا. Tidak ada di zaman Nabi.
صحيح؟ Betul? كم فرقة زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ Coba kita perhatikan, ada berapa kelompok di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? كم فرقة؟ Ada berapa kelompok di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? فرقة واحد. Hanya ada satu kelompok di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. اليوم كم فرقة؟ Adapun sekarang di zaman kita saat ini ada berapa kelompok? 73 فرقة اليوم. Ada 73 golongan di zaman kita saat ini. أنت لا تنظر إلا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. Maka jangan, kalau bisa ya, maka kita jangan sampai ya menoleh kecuali kepada jalan yang dahulu ditempuh oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقص في المسجد؟ Apakah dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjoget-jogetan di masjid? نعم لا. Jawabannya iya atau tidak? ها؟ لا نرقص. Kalau seandainya Nabi SAW tidak berjoget-jogetan di masjid, maka kita juga harus melakukan seperti itu. Tidak boleh kita berjoget-jogetan di masjid. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع أو لا يصنع؟ الميزان فعل النبي صلى الله عليه وسلم صحيح لأنه معصوم. Ya, tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang ma'asum. Untuk memastikan bahwasannya apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal ini ataupun melakukan hal itu, yang menjadi penentu di dalam hal ini adalah tentunya perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus pastikan terlebih dahulu apakah hal itu benar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا أصحاب القبور؟ Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan untuk meminta kepada para penghuni kubur? نعم أو لا؟ Jawabannya iya atau tidak? لا. Tidak. ندعو من؟ Harusnya kita meminta kepada siapa? ندعو من؟ Kepada siapa kita meminta? الله سبحانه وتعالى. Kepada Allah Azza wa Jalla semata. أولياء الله يعبدون. Apakah para wali Allah mereka boleh disembah? يرزقون. Apakah mereka para wali Allah bisa memberikan rizki بل kepada manusia? أحياء عند ربهم يرزقون أو يرزقون. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati para wali Allah, mereka itu diberikan kehidupan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga mereka يرزقون أو يرزقون. memberi rizki atau diberikan rizki oleh Allah. من يرزقهم؟ الله. إذن فقراء. Kalau seandainya mereka itu yurzaqun, diberikan rizki oleh Allah Azza wa Jalla, berarti ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang fakir, sama seperti kita. أنت الآن تريد تكون ميت أو حي؟ Sekarang pertanyaannya kepada Anda, apakah Anda ingin menjadi orang mati ataupun orang hidup? الحياة أفضل لك صح؟ Tentunya kehidupan lebih utama bagi antum. طيب هذا لو يستطيع يصنع شيء ما كان تحت الأرض. Kalau seandainya penghuni kuburan itu bisa melakukan sesuatu, niscaya dia tidak akan berada di bawah tanah. الولي يخلق. Apakah seorang wali bisa menciptakan? الولي يخلق. Apakah wali bisa menciptakan makhluk? كفار مكة كانوا يقولوا أن الله هو الذي يخلق فقط. Coba bayangkan, orang-orang kufar di kota Makkah, mereka mengatakan bahwasannya satu-satunya pencipta adalah Allah. الولي يرزق. Apakah seorang wali bisa memberikan rizki? لا. Tidak. الولي يعبد من دون الله. Apakah para wali boleh disembah selain Allah? الولي من أولياء الله لابد أن يعبد الله ويأمر الناس بعبادة الله. Bahkan yang menjadi kewajiban seorang wali adalah hendaknya mereka menyembah Allah Azza wa Jalla dan memerintahkan manusia hanya memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah. مفهوم؟ Bisa difahami dengan baik? واضح. نتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبع أي أحد لأن كل أحد غير معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. Maka di sini harusnya yang harus kita ikuti, satu-satunya yang harus kita ikuti adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah seorang yang ma'asum. Adapun selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka bukanlah seorang yang ma'asum, bisa jadi melakukan kesalahan. هل نسب الأولياء؟ Di sini, apakah kita boleh mencela para wali? نسبهم؟ Apakah kita boleh mencela mereka? لا. Kita tidak boleh mencela mereka. نعبدهم؟ Apakah kita boleh menyembah mereka? لا. Kita juga tidak boleh menyembah الإمام mereka. الشافعي ولي من أولياء الله؟ Imam Syafi'i adalah wali di antara wali-wali Allah. نعم أو لا؟ Iya atau tidak? نعم. Iya. هل يعبد؟ Apakah Imam Syafi'i boleh disembah? هل أمر الناس بعبادته؟ Apakah Imam Syafi'i pernah memerintahkan manusia untuk menyembah dirinya? لا.
Tidak. الإمام أبو حنيفة رحمه الله Imam Abu Hanifah rahimahullah, يعبد apakah boleh disembah? ولي Apakah dia seorang wali? نعم ولي Ya, Abu Hanifah adalah هل seorang wali. أمر الناس بعبادته Apakah pernah Abu Hanifah memerintahkan manusia untuk menyembah dirinya? من يأمر الناس بعبادته هذا مثل فرعون Orang yang طاغوت memerintahkan manusia untuk menyembah dirinya, status dia sebetulnya sama seperti Firaun dan dia dijuluki dengan taghut. كم رب عندنا Kita memiliki berapa Tuhan? كم رب Berapa Tuhan yang kita miliki? كم رب عندنا Berapa Tuhan ya ikhwah? رب واحد Hanya satu Tuhan. كم نبي عندنا Berapa nabi yang kita ikuti? نبي واحد عليه الصلاة والسلام يتبع Hanya ada satu nabi yang kita ikuti. كم شريعة عندنا Berapa syariat yang kita jalankan? Berapa syariat? شريعة واحدة Hanya ada satu syariat yang kita jalani. كم قبلة عندنا Ada berapa kiblat? قبلة واحدة Berapa kiblat yang kita ikut? كم أمة نحن لابد نكون أمة واحدة Hanya ada satu kiblat. Berapa umat seharusnya kita berusaha untuk menjadi satu umat? الشيطان الآن أراد أن نكون فرق Setan menginginkan ya umat manusia ini berpecah belah menjadi kelompok-kelompok. الله المستعان Allahumma musta'an. نعم Ya, لا خلاص سؤال واحد فقط نعم شيخ cukup sekali pertanyaan aja. Silakan. Mal hikmah fi maut aulad Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum syuhada. Coba yang di belakang tolong diharapkan jangan berbicara sendiri. الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل Allah Subhanahu wa taala ketika mengambil sebuah keputusan itu tidak boleh atau tidak berhak kita untuk bertanya kenapa. من الحكم Namun di أن antara hikmahnya هذا أمر الله ini adalah ketentuan Allah Azza wa Jalla. نقول آمنا صدقنا سلمنا Dan kewajiban kita adalah mengucapkan, kita beriman, kita mempercayai dan juga kita berserah diri kepada Allah. أشد الناس ابتلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام Orang yang paling besar ujiannya adalah para nabi alaihi wassalatu wassalam. لماذا أراد الله أن يرفع درجاتهم عليهم الصلاة والسلام Kenapa alasannya? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat mereka. ومن الحكم قال بعض العلماء أنه ممكن إذا كان ترك النبي صلى الله عليه وسلم من بعده ولد ذكر ممكن يعبد ممكن يقال عنه نبي. Dan di antara hikmahnya, sebagaimana yang telah disebutkan oleh sebagian ulama, jika seandainya ada salah seorang anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang laki-laki masih hidup setelah sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh jadi nantinya dia akan disembah atau akan diklaim sebagai seorang nabi juga. وانظر ماذا صنع بعض الناس في الحسن والحسين كيف لو كان هناك ولد للنبي صلى الله عليه وسلم. Coba bayangkan apa yang dilakukan oleh manusia terhadap Hasan dan Husain. Lalu bagaimana jika seandainya anak Nabi langsung yang masih hidup? هذه الدنيا دار امتحان ابتلاء. Dunia ini adalah tempat untuk diuji dan ujian. أنت في الجنة الآن أو في الدنيا؟ لا، كثير من الناس يريد هذه الجنة Ya, ما يريد فتن. Apakah Anda sekarang sedang ada di dunia atau di surga? Di dunia. Sebagian orang menginginkan dunia ini menjadi surga bagi mereka. Mereka tidak ingin ada ujian. صحيح؟ Iya enggak? أي نعم. لابد من ابتلاء. Ya. Karena ketika kita meyakini bahwasanya ini adalah dunia, maka pasti harus ada ujian. لكن لا تتمنى الابتلاء تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Namun dengan catatan, ya kita tidak boleh berangan-angan untuk diuji atau ingin diuji. Justru malah kita harusnya meminta kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah yang Maha Pemaaf, ampunilah segala dosa-dosa kami. نعم. خلاص؟ Selesai? ها؟ ايش؟ آخر سؤال؟ آخر سؤال. آخر سؤال.
نعم. Soal terakhir, ya. واقف. نعم. نعم. كثير منا إلا من رحم الله. Banyak di antara kita kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah. حب استطلاع يفتح تليفون وينظر في سب النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله. Suka mencari-cari informasi yang tidak terlalu penting, ya. Sampai-sampai dia mencari-cari informasi tentang pencelaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillah. لو واحد يسبك أو يسب والدك أو يسب أندونيسيا تنظر إليه؟ Jika seandainya ada orang yang mencelamu dan juga menghina Indonesia, apakah kita suka melihat berita tersebut? ترسل للناس؟ Apakah kita mengirimkannya kepada orang lain? تقول إيش شوف هذا الضال يسب أبي ولا أمي؟ Apakah kita mengatakan kepada orang lain, coba lihat mereka telah menghina ayah dan ibu? لا. تلغي هذا يعني تمسح ديليت. صح؟ Harusnya لكن من يسب النبي صلى الله عليه وسلم تتفرج. أعوذ بالله خبيث. كيف هذا؟ Ya, harusnya ya, atau ya, kebanyakan orang jika seandainya melihat penghinaan terhadap ayah dan ibunya, dia pasti akan menghapus berita ini. Betul demikian? Dan ini berbeda ketika hal ini terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dicela, seakan-akan hal ini menjadi hiburan bagi kita, suka melihat, bahkan kita men-share kepada yang lain. A'udzubillah, ini adalah perbuatan yang buruk. لو واحد يسب أمك Kalau seandainya ada orang yang mencela ibumu, ترسل للجروب للمجموعة كاملة تقول شوف هذا الخبيث يسب أمي؟ apakah Anda akan berani mengirimkannya ke grup-grup dan Anda mengatakan, coba lihat orang ini telah berani menghina ibuku? نعم أو لا؟ Jawabannya لا. ya atau tidak? كيف يرسل سب أمهات المؤمنين ينتشر بين أهل السنة؟ أعوذ بالله من من؟ من أكثر أهل السنة إلا من رحم الله. Jika jawabannya tidak, lalu bagaimana mungkin kita berani menyebarkan pesan-pesan yang berkaitan dengan celaan terhadap ibunda-ibunda kaum mukminin, yaitu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? أكثر مشاهدات لسب الصحابة وسب أمهات المؤمنين وسب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مشاهدات من أهل السنة إلا من رحم الله. صحيح. Dan yang sangat disayangkan, ya, orang yang paling banyak melihat video atau misalkan pesan-pesan seperti ini adalah orang-orang dari kalangan ahlu sunnah. Apakah ini benar? لماذا؟ Kenapa hal ini terjadi? لماذا ترضى على الصحابة هذا ولا ترضى على نفسك وعلى أمك وترضى على أمهات المؤمنين؟ Kenapa kita rela dan berani melihat celaan-celaan tersebut sementara kita tidak mau apabila celaan tersebut terhadap ibunda kita? إذن أول شيء أنت السبب. Maka di sini ya Anda harus sadar bahwasannya sebab tersebarnya celaan tersebut لا adalah Anda. تسمع. Harusnya jangan Anda dengar, لا تنظر. jangan Anda lihat, لا تتكلم. jangan Anda mengomentari. هذا أول قطع لهذا السب. Ini akan memutus celaan tersebut. لا ينظر ويسمع ويتكلم ويرسل سب. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Dia melihat, dia juga men-share, dia juga mengomentari dan akhirnya tersebar. لو واحد سب رئيس أندونيسيا Jika seandainya ada orang yang berani mencela Presiden Indonesia, أصلا لا يصح سب الرئيس. tentunya tidak boleh kita mencela pemimpin kita. لماذا؟ Kenapa? لأنه ولي الأمر. Karena dia adalah pemimpin kaum muslimin. ماذا نستفيد من سبه؟ إيش تستفيد؟ Apa yang kita dapatkan? Faedah apa yang dapat kita petik ketika kita mencela pemimpin kita? ادعو له بالهداية. Tentunya tidak ada faedahnya. Harusnya kita mendoakan pemimpin kita agar diberikan petunjuk dan kebaikan oleh Allah. ماذا تريد من الرئيس؟ Apa yang kita inginkan dari presiden kita? الرزق؟ Apakah kita menginginkan rizki dari dia? لا. الرزق بيد الرئيس؟ Tentunya tidak. Karena apakah rizki di tangan seorang presiden? بيد الله؟ Apakah di tangan Allah? إذن ادعو الله أن يرزقك رزق حلال ويرزق السلطان رزق حلال. صحيح؟ Jika seandainya kita meyakini bahwasanya rizki itu ada di tangan Allah, harusnya kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla rizki untuk diri kita dan juga untuk pemimpin kita. إذن لو واحد يسب الرئيس نحن لا نرضى. Jika seandainya ada orang yang berani mencela pemimpin kita, harusnya kita tidak ridho, tidak rela. لكن هل تستطيع تنشر سب الرئيس؟
Tapi apakah Anda berani untuk mensebarkan celaan tersebut kepada pemimpin kita? لا. Tidak berani. لكن سب الرب تنشر، سب النبي صلى الله عليه وسلم تنشر، سب الصحابة، سب أمهات المؤمنين تنشر. لماذا؟ لأنه لا يوجد عقوبة، أكبر عقوبة توجد. Namun sebaliknya, jika seandainya celaan tersebut berlaku kepada Tuhan, kepada Rabb, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kepada para sahabat, atau kepada para istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berani untuk menyebarkannya. Kenapa demikian? Karena memang tidak ada sanksi untuk kita. هذا أقل شيء تصنعه تجاه السب للنبي صلى الله عليه وسلم والسب للصحابة والسب لأمهات المؤمنين. لا تنشر، لا تسمع، لا تنظر. Minimal sikap seorang muslim ketika melihat tragedi tersebut harusnya kita tidak perlu mendengar, tidak perlu melihat, dan tidak perlu menyebarkannya. الله المستعان. Allahul musta'an. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، وجزا الله خيرا كل من كان سببا في إقامة هذه الدورة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا. Akhir kata, beliau memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran terbaiknya untuk antum semua, dan juga semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah kepada orang-orang yang telah berpartisipasi untuk terciptanya acara kebaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meliputi kita semua dengan kebaikan-kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. لا يصلح. Naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tuliskan apa yang mereka kerjakan seumur hidup mereka dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Kita di sini ingin meninggalkan bekas. Kita ingin meninggalkan efek dalam hidup kita setelah kita wafat. Kita buat masjid, kita buat tempat orang menimba ilmu, agar ketika kita meninggal dunia, mudah-mudahan tempat ini masih dipakai orang 100 tahun, 200 tahun, Allahu a'lam berapa tahunnya, mudah-mudahan masih dipakai kaum muslimin belajar di sini. Dan kita dapat pahala ketika mereka sholat, ketika mereka beribadah di tempat ini, kita dapat pahala. Dan ketika mereka pulang ke kampung mereka, mengajarkan ilmu yang mereka pelajari di sini, menyebarkan agama di kampung mereka, berapa pula pahala yang bisa kita dapatkan. Inilah sebenarnya yang mau kita kerjakan di sini.